Sudah tahu semua matlah, mak suring lah, amalan di ang tinggi kancang siya lah. Memang dia masih lahir dekat China, masih jadi lahir. Pakian ni nak muda tu kan lokal diri kan pabul kita kan lokal diri dan thakin lokal moga ni dikha kezaman tu kan seni papa roti kan sahih. Matlah, mak suring lah.
Joining our daily Imamo Hallelujah.